Temenang telefona yenya yenya dirandi mbade gatomenen telefona na yenya gabe betila dirandi mbade gatana nente magafana na yenya gabe betila makwanya viokale di mbade gatomenang telefona na yenya dirandi mbade gatomenen telefona na yenya gabe betila Dilandi mbedega pana nense magafana na yenyanga betila sélection victoire apa tujuki apa tukwenda apa tukutuka kubanza Kongo tuduluka nango kubanza Kongo kana shushu nanga kubanza Kongo ya yale premalia kubanza Kongo kalalo mayengo Luisa
kiambote kieno akitata kimama ndumba yema toko beta kutulanda mwamuloko lekiaki kiambote kieno buwampa wambote kwa yeno onto no kiese diaka mnavutuka diaka vava kimbuka kieto vava nsanda mwamumvua wa mafunda mole ye makumole yezole idinabo tuvutu idi diake funda dia matondo watata nzambi nuna tuvene diake mfasikila za kota diaka mwamumvua uvuampa idinabo kiambote kieno kwa yeno onto no luta kutulanda ye kwa yeno onto no lukwiza kutulando kunima mvuampa kwa yeno onto no idinabo kiesi ngina kiau mwamumvua wa mafunda mole ye makumole ezole tukotele diaka tunavava idinavo tuna kaka vava nchansanda vava moko kieto kya nchansanda kya yetwa Kongo wana Kongo aonto Kongo diandotela diaonto ovava ivava tumoke ninanga idinavo tuna kaka vava mwamu moko kieto mpasivo twamoke na mwamundinge to ya Kikongo yi ovava mukikongo moke nenake tumoke nenanga mundinga za kinzenza kukanti mundinga zetu kikilu ndinge tu ya Kikongo ndinga nkaka zetu ndinga za bakulu zetu yeto mediaka kufete moke nenanga mwamu ndinge to ya Kikongo idinavo kwa yeno onto no Luisa Sonamanga mwamu kimbuka kieto mwamu YouTube Kikongo Talk Show osonekene kaka mna YouTube Kikongo Talk Show ngina papa onto kya sabala ivava tumoke nenanga luenda lusonama basivo lwalandanga emoko yetu mundinga ya Kikongo osona mene onyemene mpe lembo banangunge ya ina basivo vomono nkotelekala basivo engunga ya vovesanga vo Kikongo kianti kidokotelekala banasanda idinavo kwa yeno onto no utakutulanda mavimpi meno kiambote kieno vuampa wa mbote idinavo kinamono motiko mulumbu kya uno nzenza mingina yandi yani mmosi bosike kudisunzula yani mmosi bosike vova yani nani nkungwa ni nani kwekatuka kweke kalanga munwani tugwila mwidinavo vavangina yenjenzame yamvana omvovo mpasi vo kadisunzula kavova yani nani kwekautukila mwana nani luvila lwani vozola mpe okutuvovesa oluvila lwandi yani mosi katuvovesa oluvila lwani kweke kalanga ikwei kautukila kiambote kyaku mama nkenge kiambote kieno ena onzo no akwa Kongo nkumbwame Maria Nkenge Estevish kukintsasa ya utukila muna lufunda lumoshi yo kama vua yo makuma sambanu yesambanu kuna mama yemo muna mvu wa lufunda lumoshi yo ku ye kama jinsambwali yo makuma tano yo makuma 75 ngizidi mulambanze Kongo zavo kyalungishi mvula vuako kuma mu junho ya utuka então oyeto muna fevereiro tuishidi kuna mbanze Kongo omamame nzombo kanchi mumbanze Kongo ka utukidi opapame mumbembe kuna bembe ka utukidi yimwana ntumbya ngimbi intekulwansaku ekanda diame mwanda Kongo ayabanze yimwana nkaja nshingani munambanze Kongo omamame enkumbwandi Beatrice imwana nsuka kuna vumu kya nshingani mukongo ntangidi kukinsasa yatuka muna mvuntatu yavanga muna shikola kuna Kinsasa ngishidi kuna mbanze Kongo bantu didi muna mvumiole kuna gwaya ntangidi kuna gwaya ti quarta classe muna 79 ngele quinta classe o direttore Daniele wakalanga ko Vicente yandi wakala direttore diana yabanze baze futa sikulu yatange
ti oitava classe wavo lwakake oitava classe muna Kongo difuidi muna tembo yana kikokalanga dia kule ndivansaka dia kako ngele kuti kotesa muna xikola yakimfelemi yakyaguko wantu ngiyanxidotanga muna 83 ngiyanxidotangila kuna Kingelezo kuna Misão Batista kanti muna xikola yakimfelemi kume xikola kuna yakalanga nkhatukidiko nsomphelo ngiyele muna Luanda ngenda continuara exikola mbene xikola nthuikilu ngenda vange salu kuna Maria Pia ngele vanga mbe salu kuna Americo Boa Vida umama amekaze tanga ko papa amekaza ya tanga ko wafwa kutatyanganga kajikwa kanchi lulendo nkalanga lwawu munagutuka kwangu diyo seke baze tanga ko ouno nkento ngina muna umama amesaluka vanganga ntolo la katekanga ya banzeyo ndona Beatrice ntolo la zambuaki ikanzanjila kanti chiyomuwa ukizeyanga ko aweki yakalanga yende kwa kitadilwa ngonthangu ako aweyi yayendelanga muna xikola chiyo wawu xavo misteri monanga omama kazetanga opapa kazetanga kwa aweyi yayendelanga muna xikola kanti yakuenda muna xikola nthangiti ngixide kuswisa nthangi dio unu xavo lulendo nkalanga luwawu sutu muna vova okwaku mambe kumbovesanga inkwavata imboka chie haya bevova ngendinga kuna yautukila imboka chie wana me bazevove Kikongo ate kulwame benalongo ke Kikongo xavo lulendo nkalanga luwawu muna vove ndingame voilà ingeta kikili tutondele mina tonga kunisunzula wankangwa onzono uta kutulanda mamundo kolekiaki wankangwa onzono wa Kongo uta kutulanda batomene batisa batomene visa unani ko atuka kweyo kalanga pe idina bo mulanda kila kaka tunafa vampasi botwa moke na mamundi ngetwa Kikongo vansanda batwina tutamoke nina moko kieto kya lumbu kya unu kitatalaho luveleleso lwa yingi lukalango luveleleso kanzi oluveleso baba ovo tu vovelo vava luveleleso luna lutadili vana fulu yetu tuvuandanga yemadiameto tudianga oluveleleso la lekwa ya yegiole vana fulu kalanga vana fulu tutekelanga vana fulu vana fulu kaka vana vatadieto boyi wawo na tutevovela vana mavatameto luveleleso kama vatameto lwa nzozeto lwa fulu yetu tukalanga lwa fulu yetu tusadilanga luveleleso lwa luna tutavovela ye luveleleso vo lwa madiameto tudianga wei tufete kadila ye luveleleso kikilu lwaleko yoyo igyole kadi eleko yoyo igyole itoma natanga imbevo muna luzingu lwa muntu eleko yoyo igyole fulo kalanga fulo osadilanga omadi odianga voka mena kikilu matoma velelako imbevo kikilu menatanga muna nitu ya muntu idina vo imao mama tuvovela mama nkenge utuzaisa ntete ounu lumbu tutoma monanga vana mavatameto munanzi zeto munanzo zeto ketutoma bakangako oluveleleso kilendi vovakobo kebetoma bakangako yomono mpekaka nina munankati mpasi votwa longo kakaka yetwa onzo no longo katu longo kanga omuntu zaidi maonzo no kenako idinavo munalumbu kya uno weyi oyeto wantu tufute bakila oluveleleso lwa fulu yetu tukalanga utuzaisa ntete bosi tukwenda diakavo kuna madia tudianga kadi ndonga wantu ilenda vova omadia nani kazaidi toma vango luveleleso lwa madiako ndonga wantu kabazeki kiluvangako ndonga wantu kabaze vangako idina vo tumoke nenamo
hatubo twa bakakaka engangu mone yabake engangu ndu nakabake engangu hatubo twa bakakaka engangu yetwa onzo no mama nkenge utuvutula ntete emvutu muna kyuvu kya kimbangilivo wetu fete bakila wetu fete velelesa efulu yetu tuvuanda ngavutu sadila ngavutu tekelanga vovo kwangemi omambu meno vava oluvelelo kemunituko kumenitu zeto zitaonzo no gyola tu gyolanga yetaonzo no oluvelelo lwanitu tunalwawo okunanchizeto owandu munachinzo bavelela bena kanchake vaika kuna mbaji oluvelelo ovilakenelo owawu ende kwa kivanange kimbevo ombuanji otutu mpuku o kimbevo kya yingi mustiki muna Kikongo mustiki mvilakene mbu wawuya nimbu nanyo kumvanganga oyeto wantu yetu tuvanganga ombu ndetekeza vane kimbevo keko tuvelevo paludisi buye malaria oyeto wantu yeto tuvavidivo keza vonda omuntu kumakaji neso kwa kunsha ingina ewe buluina kanchike ina ekimbevo ko kumaki kuza kutachika ekimbevo shidi kushisa obendelo mengo shidi shisa ekimbevo obakamena kwa paludismo wawafwa kuvona nyongwa nkaji yandi undidi kinga envindu yoyo tuvetanga omazo momo tuvetanga mvulake noka omaza matengamene bavangidi omaki abe vango maki badenge ovonge diaki dena dikitu kidisembu ombu jikutachika ake kutachika obakamene kwa kimbevo ofuiti akinavo kutendlongo yaya nghato kuandi ofuiti omuntu ake fwa kuvondoki kingo ndeyo ichidio mazo momo ngeye muntu ambi votu tadidi ekolo yetu twakalanga tasansu kanga maudu twachimanga obakide envindu elishu ovetele akikala nuyokele ouno kyaki omomo strade yo yavangilu kwa yishineji imomo nukwenda vete elishu ombulake kwizo nete ya onzo kokonsongwe mulukadi mbanze konga kanze engola onzo kizeyo ake nato kokonsongo yele kuna ngombe yele kuna makokela eyandilisho yoyo tubokelela vo produit chimique yoyo eyaye ekyake ekibeba ngako entako eso oye totakalanga vantete elekwa vantete mtete ino vangi ditwana chinange elekwa otuditwana mtete yandala obakide pukwa kya dinkondo ovangidi obongele lukuba otudidi ekakide lekwa shavo vovetelekyo gola kiele mwana mtoto boshiki vanga dale kwa chambote owawu omundele akakutuna chine ntsako zaji shavo ko tumonanga tukitukizwa mindele kinga tunakudivonda yeto moshi tutakudivonda kumake kwenda mwana mtoto kwenda vate mpatu omadi amevaika mo emambote diakako oyeta tudianga mena kutuvanga empachi kanchike tuzeko komo mumadi atutadia mpachi meta kutuvanga akatuko vovo wana omama wele kunazando wele teka kunazando owana kashidishiso vanzo vanamwelo anzo ame muna banze kongo wana vanafuku bena sakana vanafuku omwana kete innocent kumebaze mwana kete okwakumbuti kuleni mono mwana kete kenda sakana na vanafuku kokuswisa enkutukizeyo yaonzo kancho kuswisa kuleni mono mwana kenda sakana vanafuku wawake sakana vanafuku akenduaka kunanzo mbuta nkatu kasukwidi moko kobongele ekidinkondo odidi yevo manga odidi ekimbevu kina kikotele munanitu obakamene kwa vumo luta oyanchido luka owa omone yazole omambu makingange ekinganga anlongo kenganga ngenda baken kishiko yakinlongo kuma lulendo mkalanga lo akwa meso makete ji asiatico oyawu bakitu kidia bundwa mindele kanche tradition zao ke ba yambula waoye kwa veta
Muna Kongo mwana una diarrhea ya 3 meses. Omono ntukilito kumhutu ngijikunguka muna makaya manfuluta. Yedioko dia tutwa. Kuna jale konde kamenemene mwana diarrhea imene. Kanche vunda kwenda futukisa kwanganga kwenda futukisa. Amakaya manchizeto tuvila kenemo. Muna dioko dianse yomakaya manfuluta onzambi unakumbona. Omuntu nonalake kale bobona nateshumu ya omwana mkulle kamenemene vumuke kikanga mangako kikangamene. Elle kwa etanzo to aveta. Elle kwa ina vondlongo mia falso mamoto tolange confiance. Owana ke baka diarrhea déshydratado shakuma mamene munanitu. Ake luaka kuna vunda se fwa kwa telama. Ake luaka da kuna vundo ya wafele media kakina vodia kan fumbu teteketeka kugivula. Enveji katika pamba mnyana bobika kutuzo ndio mungu. Ekolo givulwa ngintombo zembuki ekolo ko mwana ofuidi. Vondoki nani ngwangaji. Kingo ngwangaji ke yandi kwandiko. Eliso yo yonge yombuta wa vetele nge wavangi biembi. Nge wa vanaza andu dia 15 kaza muna Kongo 15 kaza. Nsoni ngaki bushikongo ko. Oye tutakalanga yezandu kuna sidade yezandu kana mangera. Envindo ya inefuko de na kedia kalanga ko. Wa uyembwa yengombo tudie bwanana. Yensu tudie natade kumakade muna Kongo takalange kolo yeto nsusu munatande kakatwa dianga yebo msusu za vuku ketaza ngangambiko ve ogo vana ibeta dila iboshi tu bakanga mbishi china chitu kidide Brazil kidia lembeko kidia nkashikilako kidia matembeleko omakaya kidia moko mbishi tu kidide Brazil entumbu babana yo antibiotico yoko kolo ongulu ngonde moshikaka ovondelo akwebe twika ku Africa batudidi mnaarka okwakuna mna proteger ndongo batudidimo abe katule ndongo batudidi ishide kungola ilwaka kuna ngola kuna porto yifongele yele chi kuna ikonda tulwa kana kuna kobeko na sumbira ngembishi za ingi dilanga inkwa kingenda dilanga oye tutakalanga enkongo zafu kungole ketuzeko akatu muna Kongo enkongo zafuka aichivango lele vanazandu muna Kongo kutuke yadweke ko Rwanda kaka ovovo zando muntu chidisumba wele ati muna Kongo mbuanji kuwakala za luchi lavo na madio mamana omono kutufondi idimo shabo evumu shabo luta directamente omono impiatu proteine muna Kikongo kizeyo kukana ngibavovela impiatu proteine ingi kalanga odiaki proteine ingi ke kalanga omuntu vanze yayi muna ntangidi nkumbuzo oleka kamuna lubingu maki moleka fote dianga walwaka kuna ngolo muntu akatudile longa dia diaki unavonda olu efigado yatula yo efigado mbilibisu unavonda mbilibisu andi muna gurdure ya proteina ina muna diaki kumodiaki vonda ke vondanga proteina ingi gena ya waoye to diaki shabo lushu shabo majama lushu diaki lekwa kyambote kanchi lekwa kyambimbe aponga diako bongele diake embijeyo ino mafuta akwena kuda baraji shabo antalango aweni tugwa umuka kanchi afomeza kuto mundu levu idi kutukubaka jongeye shabo anke kumona shabo nge kumputo tukididi kinga ke diambu diamputuko diambu dialuvelelo endili zetu zambi oyeto takalange kileke omono aya kalange kileke anshika meno mama kufosa wenda kuna ntetembo wenda jola aya kala yakete aja kala kutukia voveswa ngada kanshika mena kama mochi ntetengenda kuna gwaya ngele ntete kuna ntetembwa ngelete komada nsipido malongo mama ngijidi oyo wele boshodia wow olu ya lututu didio mazo munzu kanchi envindu ya yingi shavo mpashi tunazawu munabakisavo omadi atudianga dia mambo tekanzi momometa kutuvonda tunayo madi ya meto omukongo wantu bena ya anemia bena momo
omenga nkatu mabu babala bagita la kingandi pourtant emanga jina emalalanza mena majama yingi mena mana maifote kala vitamina C tunayo madi onzambi tutuikidi ontoto unavo onzambi vene okikilo fertile kizeyo comme na Kikongo chavo mtoto ambote ontoto wambote kanti ke tuzolele saluko ke tuzolele vanga saluko vo tu ajudara endi luzeto omuntu mbataka banzala mona kyadidi koncha manga unavo vemanga jina soto kakeba kamanga yana kadiako nzala mona vitamina C etangerina ye menavo vomenjinada mama ujina gola bakati jina gola kediako luku ke vavo dia yembijitu ki di Brazil egitu kiami oya wa mindele ibeta vange ogwete mnanjimbo bena ganya oyeto tunafua otufua muna Kongo kitakalanga uloloko umuntu yakarindilame kitaenda ngamutufua ko umuntu umuntu akafuridie inde ndeyo inavovo oyeto kitaenda ngamutufua ko nese kumputu wanto wana ketebe kwena mutufua ko owa umuntu yakyaluwe muna Kongo vana veno lufua iwana kete onge kutofuididwa ngudi eona ke ina bekuza kuvyoka kudansha kashao diambu ya tradition wetu kumwene bana kadidilu kwa mama ako ouno yake yeto onzono ndiye aida chavo kelu sukukuko kelu veleloko oluvelelo yontu mavimbi maku kwankali ndwandele da Silva mavimbi maku tutonde Kiambote kia kungwankazi Tilson Kivila kiambote tutonde le kike ndolovo kadi omono wawe yani mundelele kwa kabanga ikiambi omamu ketukoza iputato karga yakala kuvoya vangete sanse yazenga yabakonshinga yatulo baba ni mame kwandi wina yatula kakanundoloka tekadia ekediambuko setu dekadia ingwankazi Tilson Kivila diambote tuyangalele kinavo lutagiangalala muna malongi tutavana mulungu kya uno nidinavo tupete moke nanga mwamundinge to ya Kikongo ngwankazi ndo andele lutonda kaka luwaka ke mazu manuni kadi ovava vonka tukidivo kaka internet wana fwa internet ameke ina kikilo yambote idinavo enune sazintwela ngo kwa kunti una wao kwa kugyanza la kiame enune zaziluwila zo kaka mbile yayi bambazi ngina vonka tukapa kaka internet wana fwa luwila kaka enuni mbile yoyo kajaga batudi kutudiaka enkungo kwa kuna mempasi kwa nikake live wo kwa ni live omamu metavanga mo papa imau kikilulu fete mona imamu lukwa live wo kwa ni kuendela live wo kikilu live muna English live mambo metavanga ma imau momo lufete bwa imau momo lufete mona idina vo yenkunga yenunye luwila okaka mpile yayi live yao yo nge video kwa tupanga bo video tutavanga vo tubebe se tuzengelale tu vanguluile live wakwa nikaka kikilu ikuendelela nuni bwalugwazo empunga kuna mita gimbi la bwamyo yoka katuta kuendelea tubutukile mumoko kieto yo mama ngenge muluvelelo tutamokene na kaka lwa fulu kieto tuvwandi langa lwa madiameto tu bianga kadi mambo momume to manatanga kikilu elufwa menatanga ekimbevo muna luzingu lwa muntu idina vo imamo motuta moke no vava lutomate komatu lwa wa
mambo makaka mana tuvangilanga mana kaimena kikilu mambo teko tu katulamo tu kamulungu kya unu ingeta oluvelelo matondo mako mpe ngwankazi onengwa mbikizeko yale sapens nanga iwawo kizeko kuti nkumbu yoyo ntomene tanga nanga tu iwawo idina vo mama nkenge tunamoke na kaka mwamu kimvuka kieto munavo vela kaka vo oluvelelo lwa fulu kieto oluvelelo lwa madi amengo tumonanga vo oyeto wantu kadi oyeto wantu yeto kanikikilu tupanganga nango vava mpete vo katu kaka enkunga miluti di nanga mpete vava tunatoma kugwa kediambu onuni kutu paysage ambote nuni kumonuni muntu kenana yeto enuni zivo vakwandi omono ntoyo kivoviko iwawo kadi ngita vovavo oyeto wantu yeto kanikikilu tukudivondanga kebuluko kelle kwa yankaka kukanto yeto wantu yeto kanikikilu tukudivondanga muna nkadi luzeto muna mavanga meto imau muna tukudivondelanga ekuma kadi owo tukavofanga vo omundele watuvangile nchako zazivanganga mvuke mvu omuntu kutovangiliyo onunini ofuiliyo evisi kuti yantikidye vila kante yani nchako yo yakinu kwanikaka ngansukiza muntu kegolangako mbile yoyo omasono mabokelela imao mama meta luto vava koncho kwa muntu utakutulanda unencha tuvo kabokela mpasi vo katuvana mpedi yako malongi kapana mpedi yaka empila niketa mwena na moko kia kituta bokela omasono imao momo lubokela tunavava tunakuvingila embokelo zena idina vo oyeto wantu yeto kutukidi vondanga wele kuzandu otumbidio madi ya maku wizidi enchaku ole wakutikise nchaku watule fulu kimoti vo gyoko yokele basi vo kitukidi yakete watumatula vana fulu kadi okwaku yeto nsija kintenza tukalanga konto kwa kikutumpete ombokelela konto kwa salite ya ina tupangila kisewo kituwe mpete ombokelela boki udi kidi kwanka kwenda kwa vetela kidi kwanka kwenda kwa ontu epape la vankaka omaji mama tupangilanga mnakuku vankaka ya onzo mana toma kwenda tulipa na fulu kiani edinkondo kwankaka edioko ngina ele kwa yame ya Kongo kidimbu shikongo atu udi dioko veta kwa kuvana mtoto kevena diambu kwa dioko kadi gola kwa nikigola gola ke gola ingeta edinkondo diangoka vovetele edinkondo diangoka gola ke gola kanchi uno veta eki aki ke gola ko iwawo ele kwa kita kutuvange mpasho yetu a Kongo sukadi nsalu mafuta ele kwa ya itatu oyetu muna Kongo kakalanga ngaji twalambi lango tuti de ngaji ovangi de kinjia kama no madi ama natural chavo onzambi unakawa ongaji le kwa jambote omwa anguba le kwa jambote makaya mana matulwa ngamolezo jambote ounu kengaji dia kako mafuta mangaji omafuta mama na bakamwinimo kuna mele kuna fabrica kuna bavangi dimo mutono muna tono etono ya ina produit chimique kala kanjo tutakala ngaba kidengaji otuti esu ibaya esu chi natural omone owantu wa base ovo natural ya zone natural
Ensalo ketalambi langa nsalo ko uno kyaki bakaliya ina kwa nsalo ye kana nkeke ko tubokelelanga kuna ngora tubokelelanga kyo kuvo makayabu sabo makayabu mumoda mena kanti kaze ko makayabu mona mana kumvana hypertension sabo omenga mena kwenda ngolo akotela munchima makulu mukini depoji apaka makwatake kuvo ongwangaji oditi kinga ensalo yoyo yivange dempashi esukadi omunse esukadi ambote umuntu diabetes ngidadi yawo kanti omunse ngina odia omunse sukadi ya rapido odioko lekwa kiambi sukadi ya lentu ya malembe oluku vonda ke vondanga oluku lekwa kiambi munafekula izaonzo tunazawu oluku odioko di odia edia dinsumbi dido munasongesa kwa wantu vo eki akelle kwa vonda ki vondanga fekula ina efekula chavo efekula amidon yingi no mudioko kemuna batata 12 kemuna mbale ya ikanankike mbale ya sukadi mbote ya die mbala sukadi ke ya die dioko edioko votu vovele dioko kana kutotudi divo vangide kuanga omono keshava ko vovesa mono moshi ateza munani twame yazaya eki akikelle kwa sukari imente kididile kwa kiasuka diko kancho ndio ku Brazil ya tuke kiakelle kwa kele toza ya okede akuiza kuna nshize toko kele yazaya ondio yanyo kutuvondanga kumakadi obuku dia lukumbe mfeshi twadilanga la kete chavo yamona kalo muntu bana lufu munambanze ko yamonensoni yandi to otobaki de longa de jamaja kancho mono ngita monensoni monankendo chavo to mene tula kilo unajambe bavana kaze ko unokun dodo lembo watala vo sukadi munanitwaja we ina munamenga mani yamanda kana kuna diabetico dianzole diambu dia suka dia mafuta omafuta kiambo tekiaku malongi Kikongo top show kiambo omafuta nzolani omafuta ende kwa kina kiambimu na mafuta unopake mangera nuvanga ino experience yai nuteza bako omaza manvindu yancho otula muna mangera yabake mangera kana ben kudidio natula yebo bambu nubake bambu vo mangera ngatu nuzoko bambu vunduke kalanga ndajancho gichila kaka omaza manvindu ona ndagitu intupira shabo mu kikangamene ingeta ngwankazi Tilson kivila iwo kikilo okenta Kongo basi kama iwao kikilo ndolo kweto mama omazo mama na manvindu utagichila mena konda obambu boshiko mona kukilo mvindu ena ile koba muna khachika yandi vundo dadina shavo yarteria jumuna kimfutu yarteria jino omazo mama na mejancho kwenda manvindu kekoloko bushe bakangamene haikangama inituzeto yetu imianji mieto omenga kemevyo kadi yako izembu ngita kunuvana muna facilitare omenga kemevyo kadi yako omenga voke mavyo kene yakako iuna tubagidanga bobaka muntu bavagide infarctus jabo bakabene kayeleleko imamu muno kayeleleko fuidie kolo kayela mafuto momodianga imomo magele sakala kanchi nitu za wandu aka trombose aka chavo ovoke tukatelanga awatu tamokela omla nghenyo buidi ba ofuiti kuvongo kina ningwa myambo tandono lawo kinga omadi omomo ya didinge mansalu yo mafuta imambangi dio mamvondele tuyangulu makindo kimakizo mamana makibundu ediambu diansalo lekwa kyambi onsalo makayabu kwanyo makayabu momo yembizi zeno shitukanga kana kyashinshi shitukanga kadi ya ivula kuvoku Brazil tukanga
Umuntu yakwenda kuna Brazil kyamona vukovuka na we kana kwezitwelela ngani okukongola ke nefuli yatwelela ko jifate tuka mshizanka ke kuna Kongo ke nefulu ko enzenze ke ludyanga yakanzenze kwe omuntu zaje insombe yenzenze ndianga muna Kongo ekiye oluku yenzenze empuku yekaba enzenze empuku ke zifunekanga dyakako munakoma omono kaba ya di atu kidio mo agosto mnabanze Kongo kaba ya kundya kaba ya dienzenze ayabambona bakumbona ya dienzenze ya die kaba ya diensombe awiki na kutifate omadi amama mwana ya sansukila ta usisa kalanga ku berne makumatatu ye tatu kala jamvu sengino kwa bimuntu kwe oye mwana prato ya kinga kaka muntu kati utabogela Halo. Mawimbi mambo nsanga Maria Masamba yo nsanga menkenge kuna twisa mawimbi meno mono andeda silvo kwa kufanya itapokele Kiambote kia kutunda mawimbi kikilo kiambote tutondele awei nkiamvo unawawo muna mambo mamutuka ingeza tutakugwa. Halo tunakulanda tunakugwa ingeta. Halo yeto kwa kutukugwa. Halo unakutulanda yeto tunakugwa erede nanga ke ina yambote kade oyeto tutakungwa kantilani keta kutu wako kuvata dia France aketa kutubokelela aingeta. Halo ingeta tutakulanda ngitato malanda kikilo ensamu mieto baba nani we moko ngina me la ngitake landa kikilo mamu meta boga onsanga me ngenge mamu kikilo mafuno munaka dilugeto munaluvelelo munankangwa onzo kadi tumonanga kuondonga ifo ngakikilo ofo kikilo wankaka kwa susu muko muntu akafuidika ovu vangu akuvo o muntu kayele kansi munakibubu tuzingila yeto ndombe yeto Kongo tuzingila mama nkaka kondoka zaya idian tumonanga kuvo muntu fuida kila le olele fuida wao kiyo kemekanze tikia ukiakiwa kadingenza anga menango ngeyo shirio tamenoza ya kwa kilona ukadila mnalubele lawantu mnalumbielu ngangindu mnamia ongeye mnavana engangu kuna kwa ngangu aonzo hapa Kongo zenza vuwa kwa Angola kuna Kongo Democratic kwa Kongo aonzo mdiambo mboga kino wa chawana Kongo kanjota lidindonga hingi mpekibetana kwa mboga kwa ongeye ngangindu unamiao mbasi wavana engangu zozunaza ongeye kuna kwa ngangu aonzo wa tukakuvelana mpejanka kala tukakuvelanga dio kudio kuvonda ke vonda kancho mono mpe ya baba kaloza ya nadio kokedio kancho munansaki ontake kuvo fer ya ingi ke kalanga yao wa we unangei dio ko kalenti dio ko kancho sake le dio ko ani kwa ingi ntonde tutonde kulanda tuwili kikilo mambo mana uvovele tutonde ingeta ndapo tukawapatikana mpasi yawe emvutu zako ingeta ntonde tutondele kikilo oyeto mnakutubokela mama nkele volenda ovutula eyuyani lekwa kyambi omwanji lekwa kyambi kumakadi amidonya yingina ekwanga kana kutiele munamaza kitilo makaya mamano makaya kutuliaka lekwa kyambi yaka kumaya nata makuna laboratorio makaya mumana owa bevangira kwa oyeta kolo kyakalanga makaya ndala mundale entolola zavangi wanga omakayo mamana mana bevangiranga owa kutemode yakabavangidi semuna plastique yakabetula ngayo tula yaka munanchaku muna plastique omone ya mina nguiza ngaya kumbutu ya ndala
yandala bekumbangilanga oyakuvo ovangila oyito plastic mna kwe plastic yo produit ke bavangila yo nwavula inakuenda muna madio chabo nuvondele jakanufuata la kesa dia kapare vo ekiakimpashi kivanganga shaka la kesa kancho bakudikiridia saka olembe muna Kikongo kya tunava kula Kiswahili saka o saka lekwa kyambote saka isutoke kida kya kuangulwa eka kida kitubidwe endungu yevo owana keteka dio aguna tutudile ndungu ngatu eka kina kya kuangulwa yevo kitudidwe omwamba ngaji mafuta enituwe tombe ifote kala mafuta kesha kilindi kala mafuta ko ifote kala mafuta omwamba mafuta kena ongaji mafuta kena então lekwa jambo saka de dina dia mwamba nguba lekwa jambo tukumwa o mafuta mfunu tuvuidi mamuna nitweto o mafuta vonkatu kembote mbeko obawu embi ina muna owanzu begelange diabete o mwamushavo amidon ya yingi ina muna obakide batata ya mindele obakide batata ya etwandombe ke ya batata dose batata rena obakide edanyo ya onzo bankondo edinkondo diadi fekula yingi dina kancho yo sundichi diabuaka diabuake diadi fruta ya imbe oyu legu ngi fekula oyu fruta owawu elle kwa kina una mankondo ina jambo ka diabuaka elle kwa jani jambote voka tampo bielanga unojanso ko dio mankondo sabo calcium ya ingi na muna dinkondo unojanso dio dinkondo bosho mone katamba ikuru kidefote nwango maza maingi oyandi dioko embi na bomwanza omwanja ndimbi kancho maka ya mandi kembiko kitu kiame chabo ndende kwa mbe odioko bomwane kilo mundu ta dioko tumakumboza kama kitu kya yevo lukula madioko yambula kwani omumeji ya goshu kunambanze Kongo yake di onkendo ya venenge ndongo mya melumbuke kunanzwa mekashidinge ya venenge ndongo mya diabetes kumvondo weke na Kongo mono kikalanga feri yako salumvanganga salukikilumvanga kunanzwa membevu jina kuiza ngina kubauka lulendo nkalanga lo akili kunanzwa kunambanze Kongo omwana nkendo ya venega kenima oshidifwa kanchika kumvovesa vukididio luku konkindia omone mvovesevo omakaya mena kuma makaya maonzo no dia kwako kevena lukaya lumoshiluvanga nge embiko dia kwako esuka dia munze yambote esuka dia fruta nese masa yai masa muna Kikongo kizeyoko odawo yoyeva yai badia onkwa diabete ndambuka fote dia kaledi dia yamvimba ko edinkondo dia bua ko kwa diabete ndambuka fote dia kaledi dia sabadi di muna dezore dia endambo yakabza sezoro kwa diabete ka fote dia kala ko didi dia keto didi owawu embi tuna yawo yetu muna Kongo ashikamene kusala dia ko wele kuna sana kusala dia ko wele muna nzwanzambi oyandi pasteur ke gyantika dia ko longa omoni achina kala muna nzwanzambi ya mission reverendo mission olember mlobongiele muno diabetes ka fote ndadia yabu nzwanzambi ambiente ya ine nitwa me yanchilo zaka mino katwa semfwemfundo ngiyele fuka kwa kuna nzwame kumanzala kuma reverendo ka enveji ka professor ngwandu bonuseka sala dia ngandindiza goma manzana nghato mone ya sala dia kanche ola mia dia kinavo 12 horas wow 12 horas I think 13 horas yatoma kuna mtu ala yafongeselwa yatoma vai kambai kidi ngiyele kwa kuna nzongele dia lukulu wame mvutukishi ngiyele vangi mangibuma nkaka kuma kadimbe omalongi mayingi seunzonzi esumede tile lumboke kile kuna nzwanzambi ya mission ya nata ya reverend wava abadio kuma kadi mono evumu nzala yi diabetica owa umungu nake foti ambo mbona nzwanzambi bai bejidisambi le ya nanyo vangi dio ya ndi reverend ka resumire ku muna teologia muna teologia nzambi ka bakoti vinge ko tukomene dio kwa yaka divu tukidwanga ngatu owantu mbevu za yingi chigelanga eyimbevo ya diabetes imfune chavo fuide mfune kimbevo kya mfune
voilà diabete shabo kimbevo kyamfune kumakadi zaka minonge muntu anchilo zaka minonge masedidila kiseko kana wantu abafu kala imfune bazevo kana ngifwe mfune omono dia kwabe bukididi komfune mfwa ngoba ngachilo toke kyuko sa ngachilo kumbaika onchi masedidila shabo diabete ina ingeta nanga ngwankazi Andre da Silva kapo belenge diakabo wei pete nkamalonge pete bana wa wantu mbasivo batoma kalanga banankadilu zao bekalanga mbasivo twadike bakaka mna sumbula ya imbevo ya imbevo mna madia ya imbevo mna banafulu tuvwana kadi oyeto wantu kaka entumie tonanga ke mitoma salanga ko bana tuvwende omona muntu ko bana kavwende utadia embwanzi zinakuiza efuku dinaka kavavana keta kenena kikili emba kisilu kozo njasumbula kenaki au njamalongi tetempana kwa ndonga onto mpatibo twafokola kwete ntangweto se mana kwani omambo ngita vova ekolo maulu twachimanga tuchimo maulu twaveta kubanzeovo ketulende dia gopa kumbutu jokwa ngaluyalu salu jamia kina vodu ya lueto kevangidanga ko ito moshi anga kazeto ya umoshi keluyalu ko babuzanga muchimo maulu ya umoshi kudalupa nkonso lupangu na eulu bekonda veta nge chichi abe vete chichi bayokele omwisho wa unambi uvanganga kanti mkedi yo mwisho wa una na navodufuluke konda vange mbi ke embwanji ke nkike komustiku embu ke tutu kele votu yokele tutu didi yo wanguna ogwete kwingi kumombwanji yandi utakutuvonda ombu yandi utakutuvonda omuntu ovanga nga oyeto onge muntu tukididi izemblo mvanga munanjila kaka unakwenda ki enzwa kete shabo ikaza de bang ngati wa umvidilo evumu kibulu kuichi kuna mfuta ngwenda omona nzeka kangene kuna mfuta ovendu wake kuiza vo nindu taka kabobo febre tifoide ngina yawo ngele kuna fuku ngele kuvanga mana mvanga ngati bidikuwame ovendu wake kuiza na Kikongo bieto tuna atu guma tukatwele bana mtoto ovendu wake kuiza kimbongela okimbongela ame lembwa okimbongela ke nata ubishibiti awo ko vata yobo bobo vata kwani bana ngati kazandu ya 15 kaza ke shako stamunina omona nkendo unagwesa bana ngati kazandu vo febre tifoide ke da wandu kwa ke contaminara nkwa wake vango wa unoyani bewele kwandi kazemu kwandi kowele kwandi omuntu ngakobaka mene kimbevo kyakini endilongo myashikila ngatu efebe tifone ndiami namana kona bawezengu kamuna khachika endilongo myashikila ngatu yebo wele ukiswa ndede momo kwendo kuvutukisho edozaje ngatu omone azole kikulukyami kuna nzwame okwa kukina kunzwame mongo ngina kuna nzwame mpeve intamba enki lemba ntonto yawonzo ngina ya bulukutu shinde yawonzo yambanze kongo ngina ya kunanzwame ya ndongo na mindele kitoma myo bakangako ndongo nya kilo ya yetwa andombi ya yeta kilo ndombe bakango muno ya ilum kutukamne ke ya ilum kokolo muringa kura tudwe diabete amestavel kanti ntimya kura tudu minamuna kongo lolo owandu mbote labdonga manga kuna lupitalu ketadilwa ngake muntu ko kumakadi dokuta kena muntu omfele myake talangombevo ngake muntu ko kinga oyandi kelo mbevo kakadi ko yandi dokuta kadi kalako entawa kinako oluzolo enzoleka jina nkhatu ketida oyita ndombe ketunayo zolako omunde lo zola kwingi omune kole yabana omunde leke nayo zolako kingo omunde lo zola kwingi ketwa ndombe ondombe unamuno nkwani mono kuna pediatri yambanze kongo omona nkendo unadilo mwana andi omfele miwishidi njawole familia kuikuza bake korpu courage
omwana ndiona kuvo eyaye omwana nofuidi bandidi nkenda kuna urgensia yambanze Kongo shavo oyeto enzola nkatu enzola beke chini na ebaze mwana keto kwako ate kulwa muna mvumo shi ndambo amvene pampers ngini bokela descartable amene kumkubika amvene ke veta yava vana mtoto ko wele mna lishu wele veta kumangudio se bando okala bo bukuza vetela aka mene badie elle kwa kaka wele veta yanu mkutukuto wane ngumbu ya bavene wana coronavirus chabe vaika ngako koko abe kuza coaching mna kaza de bayo enda sukulo moko kuza simba le kwa kaka kanchi umwanu ngumbu andimbe nkenge umwanu yendambu kaka kena wawitwa kulwa kento ebaze nkato ebaze owaneto yeto yawi baze tuyanchikila muna wanu oyetwa mbuta tutukuzikwa soleza omundele keto magie imbevo begiela ngamindele ya umoshi bevava ngayo omuna ole manda kuna mongo yeto ketumanda kenda sangu mukake fwa kanchike kuva kuondoki ekitu bevavo kina kazolelenge kina kimvondele elle kwa kuna escola técnica ya enfermagem yambanze Kongo belevo tula antena eya ina hygiene yambi antena ya telefone hygiene nperia ina yambi owana makendo owana makalabe kalangwa yebeluka kina kya onzo no kankro beshinga bakama yevo babakame ni yokala endoki boshishi moneka muna Kongo et pourtant ondoki oyuateke fulo kina watu ula antena ina yandi ndoki hygiene ya ina ibokelelwa antena za jina okwa kumputu mumongo jina ezaka munanani depo jenzo nkatu vana ndambo waoyeto yele tuba ya unitele mba telefone se tunazawe ake lambo madia omafuta boke mabotenga mene bavana msha omafuta ke mena mamboteko omadia boke mena kirogo ai esa comida não tem sale a tua comida não tem sale mbi ensalo le kwa kyambi omafuta le kwa kyambi osukadi le kwa kyambi kanji tukadi omunse watoma ongwa myangaji munse kunda chinanga muna Kongo mingieti ndianga sport ngi oye omule kalanga muna Kongo atletismo yebo nuana karate kaya banga ya atletismo sport ibokelelwa le kwa kyambote idi anukadila munanzo nzambe kendo yana itakukango muno kiese monanga bakadi bena toka chabo sport beta vanga ogimbi lambe le kwa kyambote luvelelo kikilo la luna ogimbi la le kwa kyambote na kuvelelesa sport le kwa kyambote una kudivelelesa ofonga ke le kwa kyambote ko le kwa kyambi le kwa kyambi unakudivonda afongele tukanshuka chimashika unavingiro mwana tuka kona kana kwekuza kuti natino madia le kwa kyambi telama oyeto kwa kweboba ebeba ya mindele aka kotele muna 65 muna retraite shavu kuvanga dia okati okotele pension kuvanga dia kasaluko kanti kumono yando kunda kinge omuna kambe 90 ano kefu sako bofonga le kwa kyambi le kwa kyambi oyeto tunaye salu ya yingi kana kutumuna mabundu kele bavovanga vo unukaza de bantu chimo mbishi strada kumakada tukudikula nzambi chibo nadwa kunanzu wako vovidi lokotele muna kaza de banya yana le kwa kyamboto nzambi unumwene vo le kwa kyambote nuvangi kaza de banya nuvangi oyena ji pastor vo nunakungwa kineke lumingu mene govelo unu kaza de bantu chimo mbishi strada nulombele kwa luyalo nukomene omundu akatubidi muna nzambi emveji kaenda kuna fuku ke kwenda kufuko muna kaza de banya yana kekota mumvidi muna mikala ke michimuka kumumvidi ke chimuka angako kancho mbwanji chimuka ke chimuka anga na navo mumvidi kitukanga mbwanji ingeta kivanga ngembi oyeto moshi yeto onso twashindoki ondoki kenako oyeto onso ashikongo twandoki yeto Kongo kanchi enchiza onso nkidi kala yeto ndombe
yetu kotoka totekelanga vana mtoto ematamba olupo yetu kolo vatamba tatulangalo ounu vana mtoto omtoto unagule okila muke diobi imomolu tukwana buna luku no tuta lubya apa kamekimbe bonde ondokyo didi no o satanaj kari kuto mushinzo zanzambi wake bebo kala da kanzambi satana diabulu kana nkikeko ndoki no walitu mushitaonso tashindoki yetaonso kuna fufa yetaonso tashindoki ingeta tutondele kikilu muna moko kieto moko kyambo te kikilu kina kanti intango eto iweke kumfoko lelo idina bo tuvete mani tabo eto moko kikilu kyambo te kikele kanti entangwa etubene diaka luke koko ya tela mantete twa moke na diaka kanti kosi diaka tukuita basi tuzamoke na mwamundi ingeto ya Kikongo kanti ntete twa fokola kwetu kuiza kamenguiza vovela maingi tuna mama vovela mpashivo embaze wana ingeta aboba c'est trop tard oboba umvovesa kakutu omona muna bantu ngoma bavovesa akatika kuma kumfuto tuke enkanto mwana kete songeseko vovovesa kuna kwa mwana kete vangilani ndo mwana kina yani beke kona ibana ke longa kuna kwa wana nje oyeka yiwawo onchi vote kaminekala kuko yiwawo kikiluboti tukuliza diaka mpasi twamoke na diaka umambo mankaka enkaka kanti ounu tufokwele kwetu kanti ntete twabuzika umama onto no vovo kwange diaka ivana opatu wavana embote kwa ndonga onto zaidi kwa ndonga onto no wavana embote kwa wana kwa yakala diaku kwa kanda diaku dia onto no mpasi vo twafokola kwetu omvovo kwange wina mama nke ntondele muna kumvano mvovo mvwambote omvo au omambo mame masobelo omvo au ekanda diame waname yo mamame yo mkazame amundele ikanda diame owa mavimbi meno inaonzo no ntondele kwa ingi muna kungwa muna kundanda na navo lumbuya eola ikete kanji tutoma keba muna sukadi yensalu yo mafuta yena onzo na akongo mon continente za onzo no bena chavo munzaya onzo no bena então vou mushikongo unogwana na yonkwaku yankongo yevo kanda diankaka vano malonjo mama maludi kikilu ke vunako kitavunako maludi kikilu muna njingi kikilu ya muntu vanze yayi elle kwa yayi tatu eyo kana nkinwa omulu wanda nkiba McDonald ekingande oyo boshinu kitu kwa mpongo nubanda bompongo vimpi ovonga ke vimpiko ovonga kimbevo elle kwa kina kyambote tanda omuntu kafute kala watanda ovonga le kwa kyambi empongo ke le kwa kyambote ko oito tubanza ngavovonga ndio natukadi bebi nyuka na boyo ovonga le kwa kyambote no ovonga le kwa kyambi otanda le kwa kyambote au contrario chavo au tutanga wavange regime talangato mna kutuna ngitu kidi tuvange regime odia kwetu tufuate dianga kwa ngitu kanchi kete ingeta tutondele kikilu omalavu diaka omalavu sukadi ya yingi mekalanga omalavu sukadi ya yingi mekalanga sukadi ya yingi kalanga omalavu fígado mevonda ngalufu nkikutubebo ya fígado lufu pumonje fígado mbilibisu ivondanga omalavu le kwa kyambi inavotuloge kikilu okumfeo ndo mwamu yaki masala lunda no mbasukia mena yo masala intondele
Brasil ambo. Tamo aqui. Aquele estresse. Maia, manda vir. Chuchu. Yenda kuna ya uchi